uBhaka mina into engiyifela kuyena i1 nganqaba ukusebenza naye eningabeni uBhaka yonke inyanga ngeke ngayikhuluma lento kusho ukuthi yonke inyanga ekhona eSouth Africa kuBhaka iwrong weyedwa right yonke nje inyanga evelayo yonke inyanga ephakama komsebenzi wayo so leyo nyanga iwrong umuntu oright uyena yedwa nje uBhaka neNingizimu Afrika ake ibuke nje lento umfoko office kweze ngiyamazi ukuthi akasonyanga njobe sefuna ukugqama nje ngosigadla senyanga kusigadla senyanga ngiyamazi kusuka kudala uyinyanga ngisho ngayiwe emakhaya lapha inkosini induna konke uyaziyo indlela asebenza ngayo nginama voice notes akhe mina ngimthuka ngimtshela ukuthi baba fuck off angikusabi yabo cause nalo muthi akhuluma ngawo thina umuthi sikhula ngawo la kamhlabelengane siyawazi umuthi akazi muthi loya akaqhubeke nje ashova inombolo o26 obani aphuphe ngoba nje manje uphuphile uBhaka uphuphile uzama ukuvuka ngathi uthola nje into azovuka ngayo hayibo kahle sisadlala umunye umfana ngeke mina uyazi naye deep down enhlizweni yakhe ukuthi ngamthuka ngamtshela ukuthi ngeke ngize ngimkhotha mina ngumZulu kavungamisa ngumZulu wamaswati ngumZulu wenkosi wesilo ngeke ngizidlala umunye umfana okomunye umuzi ofuna ukugama ngami mina ithalente lami uyalazi uDokotela Mabalane lento ngiqale ngimncane ngisebenza naye ngimphakamisa siphakamisana senza umsebenzi ngokweqiniso yabo bayazi ke nabanye abantu ngangena kubo bonke ogobela usigadla senyama saqala naye ngisemncane ngiseyintwana ngiyomshutha ngokweqiniso ngifike esigodlweni sakhe futhi angayifuni esho ethi kwaTho mina ngizwana lento yamavideo ngamtshela ngathi mina mkhulu mina ngumsakazi mangisakaza ngizokubuza ama question ngokomsebenzi wakho ayikho into ekhandwayo singadlala uBhaka eNingizimu Afrika singadlala umfana weRussell phuphile owayedayisa imbiza yezilonda owayedayisa umshwalensi engena lutho hayibo singadlala umfana akasiluso lo mfana futhi naye makuthi ubuka lo live kaGwaJo njengamanje ngimtshela kwikhona ngathi baba angikusabi yeso wazwa ngikhuza uMandwane ngathi full sack fuck off ngeke ungenze lutho uma kumbuthi umakhanda wakho uyasebenza akangishaye ngezulu ngibone noma athumele into zakhe size kimi njengoGwaJo makuthi yena uyinyanga makuthi uyawazi umuthi akangishaye naka mahiya kangwane naku ngisekhaya ngila ngizombika nasedlozini ngizombika sangiswa nje emsamo ngizombika ukuthi baba ngeke udlalele kimi mina ngumZulu kaSobhuza ngeke udlalele kimi ngeke uzudlalele kimi baba ngeke ngidlala omunye umfana mina ngeke baba ngeke bogobela nomxolela lento ekhulunywa uBhaka ingamanga uzama ukutrenda uzama ukuvuka uzama ukuphakama sigadla senyama uyazi siwa kudala kabi nawe siwakudala kabi na abantu ngeke bafowethu ngeke uBhaka mawibuka live mana ngicela ubheja akunamuthi mina ngiphathi muthi no ngicela ubheja mina njengamanje uGwaJo ngingedwa nje uGwaJo uBhaka mangabe inyanga uBhaka mangabe inyanga Lokwathi mkhulu ningambuzi uma ngabe uBhaka ezinyanga lamanga waqambayo akabulale mina ingapheli inyanga imake ngiyabheja manje wesigadla ngifuna ukubheja uma uBhaka ezinyanga akaqala bulale mina kuqala wesigadla ngilamina eCasino njengamanje njoba ngila eCasino iyona into engidume ngayo lo mfana wayengishutha kuyo ngobufakazi obukhulu kakhulu kuneyindaba ekade zikhulunywa umlaba lapha ukuthi nale content yokuthi kuthiwa sangazi noma sasenza icontentini lapha engathi ngagqilaza khona inkantolo kwagqilaza inkantolo nalapho kuthiwa iscam sasiscam nawe kwaJo ngizwa namhlanje ke le ngomlaba ngicatha ama voice note asazoputshuluka ngoba engathi kuningi ngifuna ukuthi Sigadla ndoda uyaziwa njoba ngila ngihleli nabantu balapha enyakatho abagcwele la kule Casino engikuyona bayakwazi omunye nje uyangitshela ngakutshela nje mina igama lakho awubizwa ngale esikoleni umuntu wawufunda naye ubizwa ngegama elithi uMamiliyoni uyabona ukuthi igama liya prophet Sigadla kunjalo
uthi umbuzo usigadla ukuthi akulona negama lakho uMamiliyoni. Angisaqondi kuyaprofeta Ntombela noma wenzani. Phela vele maku online lento igqilaza kakhulu. Abafowethu abalike ulive bashare ulive bathape iscreen nogwaja yehlisa umoya mfana siyakwazi okwenza ukuthi ngikulande ingoba bengifisa ukuthi nobani ayikhulumele nobani ayizwele nabantu abathi 2+2 usigadla senyama nangi njoba ngimfaka kwi-big screen nje ngimfakela ukuthi babone ukuthi iyona lenyanga le umthakathi inyanga engasabi ukuthi iwumthakathi okuningi ke ngeke sikhulume abantu okufanele sibakhulume ngoba silapha abantu thina njoba silapha abantu ibona okufanele ukuthi bangene bakhulume bafowethu sesithukiwe kakhulu sithukwa inyanga nami kwangehlela lokumina ubhaka engakaze asho lutho beloko ekhuluma indaba ika 3 second necala lami kodwa ngoba senishilo ukuthi akhona nama voice note amanye athinta mina ngazi noma usomahashi ugcine eqedile yini ukuba busy kodwa ngiyafisa ukuthi ku live lo ama voice note akhona adedelwe ngoba kuyacaca ukuthi lento eyenziwa kumina ibisibhekene nosigadla manje bisiya kusigadla ngoba into eniyenzayo belaphi ngiyazi ukuthi njoba nigcwele la nihleli la belaphi into eniyenzayo ileyo ukuthi umuntu mephakama ebese uhamba ufonela abantu ngoba wena no connection uzumfake ngisho amaphoyisa njoba mina ngafa kwamaphoyisa uthenga amantombazane enyanga sahamba sayoyikhipha lapha eNanda isiboshisiwe iboshiswa yizinyanga eyithanda ukuthi icindezela amagama ezinye inyanga igama ke engilishoyo lisekuthenini sifuna ukuyiqeda lento yokuthi inyanga idelele enye inyanga kodwa sifuna ukuthi inyanga ihloniphane nenye inyanga yazi ukuthi umfowabo nomfowabo uma ngabe abantu benenkinga bazoya kubani akangathi umuntu mayefike kumabalengwe ngifike ngithi mina umlaba akazi lutho ngibe ngingamazi umlaba angithi mangithi umlaba akazi lutho ngibe ngisho ngobufakazi bokuthi akazi lutho ngo1 no2 no3 hayi ukuthi ngizoguglisha umlaba ngize ngithenga abantu ukuthi abahambe baye esigodlweni sakhe lezi zinto enizenzayo egodlweni zethu belaphi zero lezo zinto siphila nje sathengelwa ama-Hawks njoba sinamafoni sihamba siyatrackwa ngamafoni ethu ukuthi sikhuluma nobani ngasikhathi sini asikhulumi nobani uma uyibheka lento kusukela from kushona uThulani Manani silandelwa ngamaphepha namhlanje abantu mengidibana nabo bayangibuza ukuthi hayibo nawe wabalwa endabeni kaThulani Manani nawe wabalwa kungaqali lapho kuye kwabakhona uNtsika wajaha inyanga ngagcina sengibalwa kwathiwa mina ngathe nguNtsika ngibalwa nezinye inyanga nobaba wakho uZungu Manzini kwathiwa sinomanzini sithenge uNtsika simthengele ukuthi akadicilele phansi amagama ezinye inyanga okuyinto errong leyo bafowethu engikucelayo nje kulabafowethu laba ababhizi ku social media ababhizi kakhulu lapha ku Facebook mina njengomabalengwe nje baningi abantu abathi balandela mina ku Facebook abangalandeli mina lama page eniwalandelayo akusilona ipage lami lelo siyabonga kulabo abathape iscreen nabala ekhaya uNkulunkulu ababusisa akulona ipage lami elami ipage eli original lithi emabalabala ZN lama page okuthiwa fakani kuona imali mina angifakisani mali sengisho ukuthi njoba la ngiyazi kugcwele zikhona inyanga egcwele umuntu ozothi mfakele imali ungazange uzofike kwakhe ungazange ufike lehlala khona ethi mfakele imali umuntu ungazi